Mali princ je rekao, kada je čovek tužan, onda voli zalaske sunca. Jednoga dana je gledao kako sunce zalazi 43 puta. Ima ljudi koji su u svom životu videli tek nekoliko zalazaka sunca. Oni se rađaju svakoga dana, ali retko ko zastane da ih osjeti. Zalazak je znak prolaznosti. Podsjeća nas da ništa nije večno. Čovek koji osjeća vidi lepotu u tom nestajanju. Pronalazi mir u tome da se sve menja. Da li je zbog lepote ili zbog nastalog mira ili što sa nekim delimo to nebo. Mi ga pamtimo. To je tih trenutak svakodnevnog dešavanja koji utiskuje svoje boje u naše oči i poslednje zrake na našoj koži.